Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah barayanya. Ayeuna Kang Haji Channel menuju jalan santai baraya ya. Tuh, melihat perkampungan di Kampung Cibogo baraya. Masya Allahnya. Dan dinten Sabtu Kang Haji Channel jalan santai baraya tuh, Masya Allahnya. Suasana di pagi hari baraya di Kampung Cibogo baraya tuh. Kali ge baraya menuju main layang-layangan pagi hari mah, Masya Allahnya. Hari alam naku orang dijaga mah pasti itu baraya, Masya Allahnya. Maka perbanyaklah rasa syukur baraya. Insya Allah pami urang perbanyak rasa syukur, pasti ku Allah ge dimudahkan, dilancarkan. Tah, lama baraya orang wawancaranya ayo Kang Haji Channel sareng para kreo baraya ya. Nama gaskeun orang wawancara Kang Haji Channel. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Aduh, itu naon jalan sehat Kang Haji kumaha ieu? Sehat ninggal situasi dan kondisi. Oh, tinggalnya tuh di. Oh, iya itu nya. Oh, itu teh. Aduh, Kang Haji jalan sehat pokoknya Kang Haji nya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Haji nya. Aduh, tapi terus ngenyok Kang Haji. Namanya abdi teh ngenyok jagong. Oh, nyenyok jagong ya. Masya Allah lah. Tuh baraya cenah Kang Haji Channel. Parantos ngenyok tuh kali ke akur ke layar jeung incu teh nya. Masya Allah tuh. Itu incu kanya kadedeuna baraya itu ya. Cepet coy teh baraya. Aduh, Masya Allah lah urang doakeun Kang Haji Channel sareng Kang Haji Banda sareng reng-rengana mugia dipasihan kalancaran, kemudahan, kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Potong.
Wah, masya Allah barayanya tuh. Enak tos aya di kebun pakuan deui baraya tuh. Masya Allah barayanya. Orang ku sering-sering bersyukur mah. Insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkan, dilancarkan baraya. Tah panginten sakitulah barayanya aktivitas di pagi hari Kang Haji Sendol sareng Kang Haji Bana. Pokokna mah kabaraya-barayana Kang Haji Channel tong hilap seueurkeun rasa syukur sareng tingkatkeun ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sholawat, perbaiki salatna sareng perbanyak rasa syukur. Insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkan, dilancarkan, berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.